رمضان رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, mga katutimanghuran berhormat, pupujihan iban sa sanglitan, tupot tunggal pamahasot si Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin Tuhan, nag-anughara ikatu, sin siha, iban afiyah, iban kasanyangan diha dunya, serta napakay na to kapag-ibadatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, taufiq din mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala. Inyari na kita simud pa bulan Ramadan al-Mubarak, amin bulan ya pangarap si mga sila bar-iman, yagbahasa unong bulan pa bulan Ramadan, daran nila na piangayo Allah subhanahu wa ta'ala, haduan nila, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, paabuta inkabuhin mo pa bulan Ramadan. Demikian, apagtaykod si bulan Ramadan, unong bulan, mga doa fa Allah Ta'ala, habang may antay maunsin Allah Ta'ala in amal ibadat, halaw man simbulan Ramadan. Alhamdulillah, hambog kita din ha mga ipon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in kianugharaan tawfiq, nakaabot mari pa bulan Ramadan, sarta na mustajab in pangindo asin kita murah-murahan anugharaan kita niyo sihat iban afiyah, matamat na to, matingpos na to, kuasahan ang bulan Ramadan biidnillah subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga palangguan ha agama Islam, harumini kumawa kita niyo tiyo pangadjian, den halom sin Quran, mahamulya, iban sin hadith, sin panguna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, aparihalan sin pagpangayo kaampunan patuhan Rabbul Alamin. Sabin kita bangsa manusia, sambat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahallul khata'i wan nisyan. Tetap kita magkalaw, iban magkalupah, magkalanggal dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala, sebab tabiat sin kita manusia baing lupahon. Sebab yang sarayaw-rayaw long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sarayaw-rayaw tao berdosa fa Allah Ta'ala, amuna in tao daran mangayo taubat, mangayo kaampunan pamahasot si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangta balikon pasal sila, hamasa sin Abu Adam alaihi salatu wassalam, iban sin masa sin Iblis la'natullah alaihi. Indusa fa Allah Subhanahu wa Ta'ala mabahagi magdua. Ikaisa niya, yardaakan sin Allah, kaya pasaran, kaya tinggalan. Dosa dakula. Ikaruan niya, piardaakan sin Allah Ta'ala, pianglangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hihinang sin bangsa manusia. Ang paindua dosa ini, dahil hatikmil inasil sin kapapanjari sin bangsa manusia, asal naghapen na. Hawaktu piapanjari sin Allah Ta'ala in Abu Adam alaihi salatu wassalam, kaya huyupan mayan, yawalihan din na Tuhan Rabbul Alamin, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Long sin Allah. Bangkok yahuyupan na nyawa in Adam alaihi salatu wassalam, nagkumanin Allah Ta'ala ha mga malaikat in sumujud kan Adam. Ininidaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga malaikat. Sa roon doon in mga malaikat sin Allah simujud. Wayron pagduarwa at atkala sila diak sin Allah. Sabi malaikat, yung tabiat nila, la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di sila sumulang. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, diin hindi akan kanila sintuhan Rabbul Alamin, agarun nila yan. Si mujud in katahan malaikat, malainkan iblis.
in iblis ya susa sin Allah Ta'ala hangkan siya mahi wala si mujud fa kan Adam alaihi salatu wassalam law sin Tuhan Rabbul Alamin ya iblis ma mana'aka alla tasjuda id amartu unu tak sabab ya iblis wala kau si mujud sin di abtakau law sin iblis ana khairun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin hangkan aku wala si wujud sebab labi aku marayaw din ken Adam pia panjari mo siya din halupa pia panjari mo ako din kayo so kimakkal in iblis ha dosa na hinang niya haraakan sin Allah Ta'ala wala siya miyagad wala niya bihayan iyagad indakan sin Allah gamman in siya nagtakabbur asbab yaun li'anat siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala miyurka siya sin Tuhan Rabbul Alamin siya na yaun inamuin luon sin apinar ka jahannam iban sin bangsa manusia miya magad ha mga tikang sin iblis lanatullah alayh hawaktu piyasud sin Allah Ta'ala in Adam alayhi salatu wassalam falom sin surga yukhatab siya uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين آدم sud na kau paghula-hula na kau iban sin asawa mo ihawa palom sin surga pagduhul baya na kamu sin kainginan sin nafsu niyo halom sin surga diin na in kabayaan niyo pag sumusumo kamu pagduhul baya kamu wala taqraba hadhihi syajara ayaw sadya kamu sumuok mari pakahoyin atin yaon piang langan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala asal keingatan niya to sin Adam, inya to, di manjari hinangon, di manjari suukan. Keingatan niya, sa hatabab, asabab sin tabiat, sin pagkamanusia, muna niya baing lupahon, ikaruan niya maluhay masasat, katu niya, mahunit bihayan, amin kontento bang unuon kaniya. Main kanin halong sin surga, yaon nakatan. Katahan kapag duhul baya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbab yaun siyasat sin iblis in Adam alaihi salatu wassalam fitnahan kaingatan niyo kan kamulian sin Allah Ta'ala hindi kamu papasujurun mari pakahoy ini sabang kamu sumuok bang kamu sumuok mari pakahoy ini mahinang na kamu karwa malaikat once mahinang na kamu malaikat kakal na kamu halom sin surga di na kamu makarwa kita ay nako wala ko nakasuk mari wala ko nakakaon nakagwa fitnah kakahinang sin iblis, mamit na bihayan, ngiun niya, in Adam iban sin Hawa. Tabian simbang sa babae, maluhay marasin, bisara limu iyaon fit na bihayan. Magtuy siya nakasuok mo pakahoy, nakapuso sila sinamuin bungang kahoy, nakakaon sila. Nalanggal sin Apo ta Adam alayhi salatu wassalam, inpiang langan sin Allah. Nalanggal sin iblis, la'anatullah alayhi, inpiardaakan sin Allah. Sa pagbidaan nila karwa, in iblis, kimakkal harusa, wala na nayo kaampunan. Arapun in Adam alayhi salatu wassalam, saroon doon na ngayo kaampunan fa Allah. Namun nakon fa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nag-confess fa Allah Subhanahu wa Ta'ala, napanginduaan nila, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, naanya yanamu na indin hawabaran na. Taan tutuod bang mo kami di ampunon, mahinang na kami din ang mga tauluhi. Nagsusun in Adam, nagbalik fa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagtaubat pa Tuhan Rabbul Alamin. So in kita, din ha mga panubusin Adam alayhi salatu wassalam, mahallul khata wa nisyan. Isirin ka to, wala nakalanggal dusa. Akong kita ni manusia, nakalanggal dusa. Amura kuman, aon bidda-biddaan sin dusa na hinang nato. Aon na nakataod, aon na sarang-sarang, aon na hakatampalan, aon na hakahipusan. Kanya-kanya kita niyo nakahinang dusa. Sa unin banda kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sa rayaw-rayaw taubar dusa, amunain mangayo taubat, mangayo kaampunan fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yari kita hiyulmat sin Tuhan Rabbul Alamin. Nakasud na kita mari paamuin bulan Ramadan, bulan awaluhu rahmah, panagnaan niya rahmat sin Allah Ta'ala ha mga umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa usatuhu maghfirah,
Inagi itungan niya kaampunan din ha Allah subhanahu wa ta'ala wa akhiruhu itkum minan nar kay napusan niya mahal di ka din na pinar ka jahannam. Waktu na para magbalik fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mamarahina in 5 baynahinang tayad. Hangko tag isa bulan sin 2024. Uno na mayan indu sa nahinang ta mamarahina yat. Yadto na in karayawan ta iban sin kang yan tambol na pag taubatan ta fa Allah subhanahu wa ta'ala. Habihaon bulan Ramadan umukab kita sin bugi kapansin kabuhi sin kita. Tiag na anta din na pagtaubat fa Allah subhanahu wa ta'ala sino anta hapangagad na parda akan sin Tuhan Rabbul Alamin. Mamawag buga parda akan sin Tuhan, mamawag buga sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian lumayo din ha mga piyanglangan sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangon na to in sabab, ikadawhat ta sin kaampunan sin Tuhan Rabbul Alamin. Sabi nga itong tamarayaw, in pangmulan sin kita haupo-haupo dah. Haupo-haupo dah. I-compare pa ummol sin mga ummat na kauna, nag-ummol sila mga hanggatos tahon, 500 tahon, 200 tahon. Ada po rin ummol sin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasin sabda niya, a'maru ummati ma bayna 60 was 70. In pangumulan sin ummat ko haot da sin kaanuman iban kapituan. Ummol haupo-haupo. Bisang pa biadin kahaupo niya. Bangta pakayon in kabuhita in pangumulanta in kakusog ta diha dunya apag ibadatan fa Allah subhanahu wa ta'ala labilu ba na diha law man simbulan Ramadan aun doon tiyan to sin Allah hambok dum khairun min alf shahr amuna induman sin Lailatul Qadar bang kita jakpatan magibadat halaw niya indayaw niya labi din sin hangi bubulan in hangi bubulan bang tabis tahon kulang labi kawalwan tag 2 tahon iban unong bulan. Ampain kita, mahang kita mag-ummul kawaluan tag 2 tahon. So, kawaluan tag 2 tahon, ini ikaw halong ibadah. Nabi adin na bang mataod Ramadan, naabot sin kabuhi mo, tahan tutuod, bisang pain ummul ka kapituan tahon, kaanuman tahon, sa tuhob kita sin amal ibadah. Piyagtaubatan ta fa Allah subhanahu wa ta'ala, in katan na hinang sin kita bidnillah subhanahu wa ta'ala, ampunon niya tukato sin mahasud si Allah. Labi luba na hatong adum. Tumindog kita sin tung adum amin 1/3 na kapin. Sin dum. Sab amo yan in waktu mustajab. In pangindo ahasin kita. In Tuhan ta Rabbul Alamin manaog maun palangit sin dunya dum ha 1/3 makapin sin dum. Manawag tawag kato. Nasin hadith kaya riwayat Imam Al-Bukhari ibn Muslim min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. لهم سن رسول صلى الله عليه وسلم تمرون منعوغن mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala maun palangit sin dunya sa kabilang dum amin pag naog niya matupha pagkatuhan niya laysa kamithlihi shay wayrun sibu sa banding niya. Di ta ma-describe biadin yung pagnaog sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin matup hapagkatuhan niya. Bangunin biyay ta sin Allah, kakaroon ta. So namay ta in Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa kabilang 1/3 makapin sin dum, in Tuhan Rabbul Alamin, manaog mon palangit sin dunya, iyang pa siya na nawag-tawag, ha mga ipon niya. Na nawag-tawag siya, tu panawag-tawag. Ikaisa panawag-tawag niya, man yad'uni fa astajib lah. Hisin mangindua ako. Tanto tay maun ko kani pangindua. Allahu akbar. On assurance. Una in du'a mo fa Allah subhanahu wa ta'ala tay maun niya. Sebab yukhatab niya kita alam sin Quran nahamul liya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Umiyan in Tuhan niyo pangindua ka mukaku. Tay maun ko kani in pangindua. So yan kita tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangindua ka mukaku, tay maun ko kani. Lawan sin mga ulama, in pagtayma, atas tu parkala. Ikaisa niya, mubasharatan, saroon doon. In dua mo, bang tulus ikhlas, in pangatayan mo, sar ka halal, in kakaon mo, in inom mo, in panumong mo, tulus ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala, saroon doon. Nagbaynat in panginduaan mo yan.
Inya angan-anganmu, yan na, madawhat mo na. Alhamdulillah. Ikarwa niya, tahala unna. Palugay-lugay unna. Hadi mo pa madawhat at tahun ini, adakala hatahon susungod. Hatahon susungod. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Labilu ba na in pangindu amudi, habulan Ramadan al-Mubarak, bang kumugdan haduman si Laylatul Qadar, kumugdan si Hamasa, atawakan hawaktum, amuin, biyaktul sin Allah subhanahu wa ta'ala bang uno in maghapin hatahong susumod. Tahon pa tahon. Uno in maghapin hatahong susumod. Hisiyuin, yanugharaan sin Allah ta'ala riziki mataod hatahong susumod. Hisiyuin nagkamiskinan. Hisiyuin piauli sin Allah ta'ala dan hasakit. Hisiyuin nakasakit. Hisiyuin miyatay. Hisiyuin piyag-anak. Katan biyaktul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha bulan ini, bulan Ramadan, haduman si Laylatul Qadar, bangunin maghapin, ha-alam, ha-susungon. Asababyan, diakita sin Allah. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hisin, mangindu akako, tay maumpukan. So open bihaon mga palangwa na agama Islam. Ayaw kita maluman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun syarat suway ko magbahasa Arab. Bisan bahasa sub, bahasa sama, iyakan, bisan uno bangsa. Uno bahasa, kahatian si mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyawag niya ko, tunga doon, 1/3 makapin. Isin mangindu akako, tay maumpukan niya. Yan to'y kaisa panawag-tawag. Ikarwa niya, man yas'aluni fa'u'tiyah. Isin mangayo kako, sinhajat niya. Tanto irihil ko kaniya. Unin hajat mo patuhan. Bangin kaunan mo, masigpitin kahalan mo diha taon ini. Ya Allah, pahaya nga in kahalan ko, kabuyanan ko at taon susung. Bukun yan mustahil. Mamustajab yan biidnillah subhanahu wa ta'ala. Bangoyon pa asawa mo, mangindo ako fa Allah ta'ala, rizikian ko, babae saliha, unong sinkabuhi mo. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, hasusungon yan na riziki mo. Babae saliha. Bangoyon pa anak mo, pangindo ako fa Allah, pangayo ka, ya Allah, riziki ako anak, hasupaya, makuyaging pangatayan ko, matarbiya ko siya, panarbiya sa Islam. Biidnillah subhanahu wa ta'ala. Aun assurance ito, bangko mangayo patuhan Rabbul Alamin. Yadfi ni karwa, panawag-tawag ka to sin Allah. Hikatuniya, may yastaghfiruni, fa'aghfiralah. Hisiyuin mangayo kaampunan ka ako. Then hakatan, pardusahan niya, tan tutun, ampunan ko kaniya. Allahu Akbar. In kita barhajat, mga palangguan na agama Islam. Barhajat in kita, amuin, mangayo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala, then hakatan nahinan sin kita. Bisang pabiadin na inlagbo sindusata. Taod sindusata. Di masumuin Allah subhanahu wa ta'ala mangampun kato. Bukong biasin kita manusia. Bang aon dusa mo papagkay mo manusia. Nakapagsagga ka mo. Ubus na aonin kasulutan na antara niyo. Oo, nagsulot na ka mo. Wayron na halong sin pangatayan. Biya na ka mo magtay. Mangod sa amura kuman. Mahali na kuman kita. Sa kaya sulayan ta na. Bukong na biya, nakaunay ito yung biya mga pagsumadya ta iban sinsya. Sa kasulayan na. Sa wayron na ito halong pangatayan. Sa intuhan Rabbul Alamin. Bisang pa biya diin na inlaggo sindusa mo. Bangkaw magbalik maun kaniya. Ampunon niya kaugamman siya makukay mo. Makuyag kayo. Allahu Akbar. Intanda niya hadith si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka riwayat Imam Muslim ibn Imam Ahmad bin hadith Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul layl hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabunna to din Allah Ta'ala. Hiklad niya in lima niya sin dub. Ithbat niya in siya on lima. Sumagawa in lima sin Allah, laysa kamithlihi shay. Way sibu sa banding niya. Bukum biasin lima ta ini. Bukum biasin lima ta. Aun siya lima, sa di ta mapasandong, di ta ma-describe bang biadin, di abutan sin pikilan ta. Uno-uno sumandong pa pikilan ta, bukun payad. Bukun payad. Ithbat niya. So hiklad niya in lima niya sindum, uning sabab, hasupaya makapangayo kaampunan in ipon niya nakahinang dusa sinadlaw. Allah. Ang pain kita pagbulat sin mahinaat, pagbuata din habay, makalanggal na sadya kita dusa. Si Buddha dusa, sibi,
dusa dakula sambil sumadlupin suka. So yanin hiklad niya in liman niya sindom supaya kita makapangayo kaampunan kaniya bang aun dusa na hinangtasin adlaw. Demikian yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musiul lail. Hiklad niya rin sabin liman niya sin adlaw supaya makapangayo kaampunan in ipon niya bardusa hawak tudum. Bangko nakalanggal dusa sindom si muda dusa malagbo iban sinasibi pagtawbati fa Allah subhanahu wa ta'ala intuhan Rabbul Alamin sadya siya manayma sin tawbat hatta tatlu asyams min maghribiha sehingga sumilak na in mata suga din hasadlupan at ina mabaliktad na once sumilak na siya din hasadlupan ini alamat sin qiyamah tambul na in lawang sin tawbat. So habihaon luhay kita mga palangwan na agama Islam sa lugay in napasta free magsudwa bihayan halom sin jasata ukab in lawang taubat bisampa biadin na ilagbo sin dusa na hinang sin kita. Bidnillah subhanahu wa ta'ala sababin Tuhan Rabbul Alamin na nawag-tawag kato ha suratul Zumar ayat kay man tagtu haparman niya. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. Farmashin Allah surat Az-Zumar. Qul ya Muhammad, baita mga umatmu, baita mga manusia ya Muhammad. Ya ibadi, o kamu mga ipon ko, alladhina asrafu ala anfusihim, amin nakalando na in pag-anyaya nila hagin hawabaran nila. Pag-israf nila hagin hawabaran nila. Kaya pasaran nila, impyardaakan sin Allah. Kaya manhaman nila, biyaliwala nila. Masub sila pagmaasiyatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sibudah katampalan iban sinakaipusan. Impyardaakan, tinggalan, inpiyanglangan, hihinang. Baita sila ya Muhammad. O kau mga ipon ko. Alladhina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Ayaw mabugtuin angan-angan niyo. Ayaw kamu mahaples ha rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan unin na hinang sin kita. Subaydi mabugtuin angan-angan ta fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Inna Allah ta'ala yampun niya in katan pardusahan. Bisan pa in kaunan sin dosa mo yan syirik fa Allah. Dosa dakula fa Allah amo na magsakuto kaniya, magsyirik kaniya. Apabila binin mo in pagsyirik, nagtaubat na kau fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to kau buhi, hawala pa kau miyatay na ngayon kau kaampunan fa Allah, bidnillah ampunan niya kayo. Sa in kakain ng syirik, bang wala kaya pagtaubatan, miyatay na sadya in tao yan nakasyirikan, na ayaw siya mangdada. Di itud yan ampunan sin Allah ta'ala in dosa. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Ampunon niya pa in kaibanan dusa, bang niya kabayaan ampunon. In dusa zina, in dusa pagtakaw, dusa pagbuno, dusa dakula katan, inini tahtal masyiah. Halong pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niya kabayaan ampunon, di na kita siksaon. Bang niya kabayaan siksaon na in tao ya untong basinhinang niya mangi, ampas siya haunon din halong sinar ka jahannam. Ada pun yung pagsyirik, bang siya miyatay halong sin kasyirikan, wala nakapangayok kampunan fa Allah, tataptod siya halong sin apinar ka jahannam. Khalidan fi. Di na siya makagwa. Nang kana di pa, hakamuhi sin kita, asal nagbanda ka to in Allah subhanahu wa ta'ala. Bisang biadin ng taod sin dosa ta, ampunon niya. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Inna Allah ta'ala, tanto tuod, ampunon niya in dusa sinkatan ipon niya apabila mga kaampunan kaniya sabab in sifat niya huwal ghafurur rahim. Siya na in Tuhan sangat bayang ampunon iban bayang kasihon ha mga ipon niya. Kaingatan mo ka apabila ka magbalik fa Allah in piyanglangan na hinang mo in piyardaakan katinggalan mo hawak to na kauna ang pakaw magbalik fa Allah magtaubat fa Allah, labi luba na di, halaw man simbulan Ramadan, hikakuyag sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala kayo. Makuyag siya kayo. Ang pagkaingatan mo bang kau kakuyagan na sin Allah,
mustahil ini kau makasud palom sina pinar ka jahannam. Intanda niya. Aun hadith kisah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ahambok usog siya nagtutulak-tulak. Nagtutulak-tulak siya makat siya patasin amuin unta niya. Yaon na inatasin unta niya, yung pagkaon niya, iban sin pag-inom niya, iban sin katan hajat niya. Asamam sin layo, sin tiulak niya, kiyaro siya hatasin unta, nahulog siya din hatasin unta niya. Wala niya kaya sayuhan. Hadisirto, hapas lang ang suka, wayron tao. Paghulog niya, yato na namas parang dimakan inunta niya. Iapas niya, di niya nakaabutan. Sambil hinang niya inkatan kagausan niya, way na makatabangkan niya. Yatungan na siya uhaw, hapdi, iban laol, iban karo. Hapas lang ang suka. Way na makatabangkan niya. Way na pag-asa siya mabuhi. Sa unin hinang niya, wala nabugtoy angan niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nanumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala. Himaliha li siya sa sin kawi. Bihayan. Nangin dua fa Allah, magtaubat fa Allah. Yumtum niya bang unin na hinang niya 5 bay pagtaubatan niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. In siya magmalilla na, bisan siya datungan sin kamatay, in siya lilla fa Allah subhanahu wa ta'ala, nagtaubat na siya Tuhan Rabbul Alamin. Nakaihop sa diyang karayin mata niya, kudrat iradat sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala, nagbalikin unta niya munkan niya. Ahon wala siya nakakahagad, in unta niya nagbalik munkan niya. Pero niya mata niya ang paniya, yung kita niya, unta niya tuod yaw. Magtuin niya siya gaw doon hahukot, sin unta niya, iban sin silawak fa Allah, asabang sin kuyag niya nabaliktad in pag-iyan niya. Unin niya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, ikaw na inipon ko, ako na intuhan mo. Nabaliktad sabab sin kuyag niya. Sabab sin pag-asa, mabuhi pa siya magbalik. Asabab yaulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kimuyag in Allah subhanahu wa ta'ala kanya, hambok ipon niya. Di mabugto in angan-angan niya fa Allah, nangayo kaampunan patuhan Rabbul Alamin. Allahu Akbar mga palangwan haagam Islam, yari kita halaw man simbulan Ramadan. Bulan, pagtatawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita di magtawbat, habulan ini kuno pa. Ayaw na kita tumagad, sinamindum sin Laylatul Qadar. Ayaw na kita tumagad, sinamindum takbir, adakala di na ito abutan ta. Bukunin ni hikapagsukna, di hikapagsukna. In ajal sin kita apabila dumatong di tayo ni katanggutambuhan. Di kita makaiyan di. Hangkan na in kita Muslim beriman sagdiya. Uno-uno waktu sin kamatay, si Buddha dum niya iban sin adlaw niya in kita lillah fa Allah. Sagmay ta, biyari hala tayo isang bahayang limawak. Nag-ibadat kita sin adlaw. Bang kita datungan sin kamatay sin adlaw, halom ibadat. Nag-ibadat kita sin dum, bang kita abutan kamatay sin dum, halom ibadat. Halom sin 24 hours sin kita, wala na bugto in pagdikir ta, panumtum ta fa Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi alhamdu wal minna. Hangkan na mga palangwan na agam Islam. In mga katutay, manghuran ta, bang tatali-talion, maasta, inata, amata, tay manghuta, bagay ta, iban na to nagpunpun. Habulan Ramadan nagsawsaw sa hawihaon na din kanila miyo nakato. Na ingatun tain kita, konsum kunisa murul na kita. In kamatay ini anytime sa subay kita sadya-sadya. Ayaw bugtuin, angan-angan ka. Ayaw kita maluman. Mangayo, taubat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab yaon, in Allah ta'ala, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayta, hadithul Qudsi, hadith kya riwayat, إمام البخاري إمام مسلم ابن الترمذي بسند حسن صحيح واللفظ للترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لو سن الله تعالى حديث القدسي حديث صحيح يا kau anak aku Adam, sa kabilang kau mangindo ako, tumawag ka ako, iban huwat-huwat mo rahmat ko, yampun ko na kay mo, indusa mo. La ubali. Mayroon pakialam ko bisang pabiadin nin naguniya. Allah. Biadawayha Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita magbalik kaniya. Mangindo ka niya, mangayo kaampunan kaniya. Mayroon yato.
فالله تعالى بسمpa biadin na inlag. La ubali. Biada way kako. Way pakialam ko bisampa biadin tao. Sino sin Allah Ta'ala yung panawag-tawag na hadith al-Qudsi. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya kau anak apu Adam, bisampa indusa mo yan, di magpak na pataasin ayan. Lugaysin kabuhi mo, densin kabagong bata mo, sambil kau lumaas. Di na mabista indusa mo fa Allah, agun imangkat na pataasin ayan. Apabila kau langsin Allah, mangayo kaampunan ka, kuhadusa mo yan, ampunan ko kay mo, la ubali. Way pakialam ko, bisang pabiyanin taon niya. Sino ang pahikato, sin Allah Ta'ala yung panawag-tawag niya. Hasupaya kita, ma-encourage magtaubat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab ukap pa inlawang taubat. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith al-Qudsi, ya ibn Adam, law annaka ataytani biqurabil ardi khataya thumma laqitani lam tushrik bi shay'a la ataytuka biqurabiha maghfirah. Ya kau anak apu Adam, bangkau dumatong marika ako, nagdara ko sin dosa mo, piagbahasa agon nahipo na inggin lupaan sin dosa mo. Atawakan biasin taon sin buhangin, indusa mo, hawak to sin kabuhi mo, ang pakaw wala, nagsyirik fa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ngayon ko kaampunan kako, iyampun ko, bakon takaw, sampangon takaw, biasin taon isab sin parbusahan na ito, kaampunan din kako. Allahu Akbar, mga palangguan na agama Islam. Intaon sin dosa na hinangsin kita diya dunya. Bangtat yagtaubatan fa Allah, sampangon kita sin Allah Ta'ala. Bi'isab sin taon sin dosa tayat o kaampunan din kanya. Subhanallah, mga palangguan na agama Islam. Ang kanna in Allah Ta'ala, miyukhatab niya kita. Bukun sadya in taubar dosa, hindi at magtaubat. Bisanin kita bariman. Sabing bariman, nagsasambahayang, nagpupuasa, nagzazakat, naghinang marayaw, sa makahinang pa rin siya dosa. Nakahinang siya dosa. Ang kan miyukhatab kita haparman niya surat At-Tahrim, ya ayyuhalladhina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. O kamu mga bariman na mamaratsaya, pagtaubat kamu fa Allah sin taubatan nasuha. In taubatan nasuha, amuin taubat mattan fa Allah. Amuin piyagsusunan mo na inhinang mo. Jimanji na kau fa Allah Ta'ala, di na kau magbalik pa hinang yaon. Iban mahukaw na kau, bisan sa butonin dosa yaon, inhinang yaon, di mo na mabaya karungukan tiyaya. Hatu syarat yato. Piyagsusunan mo, jimanji kau, di mo na balikan, iban mahukaw na kau hinang yat. Taubatan nasuha. In taubatan nasuha, in dosa mo, nahinang mo yato, i-convert yato sa kayo mo sin Allah Ta'ala pakarayawan. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Subhanallah. Dosa mo, hawak to kasubol mo. Hawak to wayrong paasawa mo. Pila tahon kau halang sin kasubol. Kau haan tahon biyayan. 3 tahon, nakahinang kau dosa. Hawak to man kau nakaasawa. Piyagtaubatan mo na fa Allah Ta'ala. In katan dosa na hinang mo halang sin kasubol mo. Di mo na isab-isaban magbalik. Mahuna kaway kahinang mahukaw na kawahinang yaon, jimanji na kaw, di na kaw magbalik pahinang yaon, salama-lama, yubaddilullahu sayiatihim hasanat. I-convert yat to kay musin Allah Ta'ala, indus na mo pagkarayawan. Allahu Akbar. Halong 3 tahon kaw nagmaasiat, biada kaw halong 3 tahon nag-ibadat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yanin lasa si mahasud si Allah Subhanahu wa Ta'ala kato. Ang kanna miyukhatab kita, ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi taubatan nasuha, asa rabbukum ay yukaffira ankum sayiatakum. Kalau intuhan niyo, kiparatun kanyo imparpusahan niyo, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, pasurun kamu palom sin surga, amuin hulaan niyo tutub kakkal salama-lama, nag-anod hababaw niya in kasuba-subaan. Yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah. Adlaw yan, adlaw akhirah, di napasusahon sin Allah Ta'ala in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban sin mga bariman niya makad kanya. Allahu Akbar.
Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Yaon na nagsasahaya, inaunahan nila, tuon nila, halawan nila, hataykod nila. Masawa. Wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Iban mangindu af Allah taala min sampul na unin sahaya sin kita adlaw akhirah. Mga palangguan ha agama Islam. In adlaw akhirah masigpit. Di tabihayan mapasandong, inamuin sigpit niya. Tanda sin kasigpit niya, in tiyatali sin ginhawabaran, bang biadin ni kaligtas niya. Bisang pa biadin na lasan niya, paama niya, pamaas niya, paanak niya, paasawa niya. Di na. Yawma yafirrul mar'u min akhi. Mahagoy na intao hatay manghud niya. Bisang pa sila naglalasa di hadunya, hado akhirah. Magpagoy piyagoy niya. Wa ummihi wa abih. Magoy na siya din ha ina niya, din ha ama niya. Likul wa sahibatihi wa bani. Magoy na siya asawa niya, habana niya. Likul limri'in minhum yawma idhin sya'nu yumni. Amura kumaning mahal ka kanila, bagbiadin, ikaligtas nila, hasik sa azab, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan na mga palangguan ha agama Islam, muna patumtum paginhawabaran agad na inkamu kakasikuha karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magsama-sama kita niyo magtaubat fa Allah. Hakatan dosa na hinamsin kita. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, yampun si mahasud si Allah impardusahan ta. Sumud kita mari pa bulan Ramadan, sambil tumaykod ka ting bulan Ramadan, masanyang inpikilan ta, mahanong impangatayan ta, wayroon dosa-rusa na hinamsin kita, yampun na sin Allah. Sumud tumaykod kita bulan Ramadan, agarun tabang uno imbiya mga kakahinang tamarayaw piyag kabiyaksahan, halaw man sin bulan Ramadan, asupaya dumatong kato in kamatay, in kita sadya magbalharap iban sin Tuhan ta Rabbul Alamin. Murah-murahan habang man kita niyo anugharan sin Allah Ta'ala, sihat iban afiyah, iban kasanyangan diha dunya, labi luba na hadlaw akhirah. Syukran ala husnil istima', subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان